Hayukama, Kuyaka Karina Umiri García, Joparo Catoñani, Jopaste, Yatjatavina Campisaran Taski, Ucamaraki Jopaja licenciada, Hayukama Comunicación Social, Hayuksansa, Kuyaka Karina, allá hermana Kamisaki, muy buenas tardes. Aski Kipan Gilata Isaac, Ucamaraki Kitina Kayanchita, Radio San Gabriel, Asipta, Unchukisipta. Maruntawi mahacha komantawi purtayanisma takpachanero munata marcachirinaka. Waliki. Kuyaka Karina, hichaste a ver con asa wakisej acá wakichavina arstaña, saskaya zanis tantejan koja sañmunas que ya tuajilata Fernando utio akanja ma libertad de expresión. A ver, humasti kuna arunax apanewaita, a ver Kuyaka Karina, a ver komaja arstañani, amuitañani, yatiañani, hankoja Kunacha algún punto de vista sañan kunacha wakisiraki acá wakichavin jumanki adelante Kuyaka Karina. Waliki pai Gilata Isaac na registra ya Radio San Gabriel Sartasca Q askicha sinka Q ka aymararu hanu armaskati ka aymararu hukam pichamancha siska Q ka tasaraskawa amuit airi tawakonakaru wainuchunakaru kamaraki aukirus taikarus porque acá pachana yaninkarao saskana uka patio aruskiptasipkan ukatha Bolivia marcasanja yakikiu yakamanya Gilata Isaac ukatha utanja hankuas kaukan irnakaskta yakinaka utharaki ukamaraki wali kuchirtawinaka urunak utharaki ukatha sasta saras kaki nairaqetaru Radio San Gabriel ukan porque ukan sapharakima munata markachirinaka ukama yakinaka ukamaraki kuchirtawinaka uthiu ukatha haniraki maisa toqero hait kañanite uka deporte anatawinaka porque ukanaka yanap istua hanchisaro kuna órganos mankan hanchisanu tistuha ukanakaru yanap araki ukatha wilasaruha yanap araki porque hukampia sum circula eje wilasaruh ukatha ukanaka ya utapuni kunurusa ya family pais paukamastan ukatha ukapachar ya aprovechanyan uka anatawinakana histan uka fútbol futsal wali voleibol ukanaka utapuni ukatukanaka han ukapacha ainaisnate ukatha uksasipkasma Ganu anatanianitsas ukatukanaka walias kipuneo porque ukaha salud hukam yanapistu ukamaraki hukam chamanche hanchisaruja munata markachirinaka hani ukamaki Gilata Isaac Chakas ukamawa Gilacuyacanaka deporte ukaha ma agilidad física ukama ukatha utjaraki usiwa ma agilidad mental ukas utjaraki espacio yanaptiwa en cierta medida hayukam a ver médicos qoyirinaka uksapjeja Kuyaka Karina hichajumaja tabaco kita ukat wain tabaco nakaro kamsañas pasa a ver acá hichapa yanakan wain tabaco nakaja a qué se dedican señan hayukam no wain tabaco nakaja se dedican irnaqawina caro Yakana Casti, Universidad Toqueniat Hatap, Yakana Casti, a ver, Anchitiki Amtra, que más jubina Sanja, pero es adolescente, ¿no? Anchitiki Amtra, Karina. Ciudad del Alto, ¿qué produce? Ciudad del Alto produce, no sé, maleantes, no sé, algo ahí con sana. Pero, ahora, a ver, Kamsas más, ¿qué opinas? A ver, ma qawqaru naksa argenian wain tawakunakaro humhama tawaqo humhama wainanakaro Kuyaka Karina Waliki Gilata Isaac tawakunaka wainuchunaka anchita kitina kai unchukisipkista istasipkista Radio San Gabriel Taipitra naya sapham ukata saskana anchita Gilata Isaac say yaqepanakaja irnaqapre yaqepanakaja hach'ayate qañutar mantapre Universidad ukaro ukamaraki ukanja ya utapuni ukuna yateqawinax ukanaka irnaqawinax pero ukama saskayata ninkara deporte ukajan haitkañaniti maisatoq ukana campi nairaqital sarantas kakiñane porque hiwashpa isparu yanapas tan uka deporte lurkasin porque saya ukapuniwa uka deporte kuchirtayu ukamaraki hanchisaru yanaptistu hukam salud ukak chamanchi ukata tawakonaka wainuchunaka ukamaraki aukis taikas tíos tías
comunidades ukanaka aymara rujukampi aruskiptaprej no ve ukata ukanakan hiska actividades hacha actividades uthapuni ukata ukanakan ukam anata uinaka utirakiu ukata ukanaka tran repart kanyanit ukam anata uinaka utira mantañani anatañani kuchirtas kanyataki uruhya kuchiki ularusisipkata ukata ukaha yanaptistu munata markachirinaka tawakonaka wainuchunaka ukam humaha ya sañani hacha yateqañutarmantaqa ukaya yateqaskaturunqa ukaya tukuykasin maratito ya masina kampi anatañani saptaqa ya sarasipkaki ukata haniraki maisatoqe haniraki armasipqamti yateqawinakata uksirista hilata Isaac. Waliki, wainta wakunakaja, maisa toquetja kama ullart ñanaka utjija textos, libros, ukanaksa ullart apjarequiñani. Nayak Universidad Hayuankayat, Yatichirich Sirin, docente, decía, ¿no? Hani utkite ma hábito de lectura en los estudiantes universitarios, ¿por qué no han leído? ¿No? Ukata, ukams amuit chamait arequiñan, anat apjarak pana. Ukatja libronakas ullart añubakiseja ullart añani investigaciones ayukana campisa ayukam nakhwar haqatraki kuyaka karina ayukamata wainta wakunakaja walik uchiki ayukama es una etapa no walik cosa ponewa wainain tawakoñas a ver kunar una kamsa qatñan a ver nia tuktañataki kuyaka karina ukaba puneskipi hilata Isaac ukama tawako kasinha wainuchu kasinha uka aprovechañani pachaja uka pasakiu ukatra ukan anchita wasita tampi sapqama munata markachirinaka tawakonaka wainuchunaka ukanaka suma muita siñani uka deporte anatañani ukata maisata igualaraki amuitasim kunas humaq lurañmuntaq askikiti uka kunsh lurañmuntaq uka humaru yanapt'atamti kawkirus mantañmuntaq kawkirus puriñmuntaq ukanaka yanapt'atamti ukanak sum amuitasim maisatoqeta ukamaraki maisata ukata munata markachirinaka tawakonaka wainuchunapka sapapuni maunayaqa kunas objetivo maja kunas meta kunarus puriñmuntaqa ukanakaru sarantasipkaki nayraqetaru munata markachirinaka tawakonaka wainuchunaka pay hilata Isaac. Oleke hallalla sasina kuyaka Karina Umire García huparo hupaja ma tawako kiwa ukatja yatjatawina kampe sarantraki to yatjatawina eniraki ukat aka wakichaviro nayaj el sarawayas así hukakira kiwa kuyaka Karina wain tawakonaka portanipje pero walikumaj portani waitaja kumaj akaruna kan portani kira kita wil tata kuyaka Karina hikisin kama pay hilata Isaac. Waliki ayo kamawa hilata kuyaka programa dialogando con los aymaras wakichaviro